अफब समाज अमा ओयनब होनबदा मामा मापा अमदि ओजा सिंना माहिरु सिंगबु मतिक साबमी अममम ओयनब होनबदा सावरब थौदांग लई हाइना चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना हाइख्रे अमदि बीजेपी ना कर्फ्यू थुगाइदुना खोंजंग संगसिनबदा मियोय अनि सोक्तुना लाइकनख्रे खुरुमजरी मियंग ताबिरे बापु नमकपु तराम ओक्सरी हजिक फाबुगी मरुएबा पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर सरकार सिंधुना ngasi टीचर्स डे की थरम पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे थरम अदुदा चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम एजुकेशन मिनिस्टर के.एस. रतन कुमार यावना मरी लेनब ऑफिशियल सिंगना सरुक याखी मथौ मसक खंगबा थोदोक हेंदोकपा ओजा तरादा मणिपुर सरकार सेल के मतिंग पीतुने इकाई खुमनबु उतखे एजुकेशन मिनिस्टर के.एस. रतन कुमार ना हाइकिबदा सरकार असिना एजुकेशन सेक्टर साउखनबा तोंगान तोंगान थबक थरम कया लेपतना पाइखलेबा थबक सिंग असिगे माही फंगनबा होनबदा ओजा सिंग चप साब थौदांग याबियो हाइखे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगमना साउखलपगे मतुंग इना एजुकेशन गे ज्ञान लौसिंग असिसु पाकथोक साउथोरकले अहोंगबा सिदा यावबा ngamnanaba ओजा सिंगना माहिरु सिंगदा मतमगा सानबा मवोंगदा ताकपी तंबिगदबनि हाइखे चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना अफब समाज अमा ओहेनबा होनबदा मामा मापा अमदि ओजा सिंगी असोब थौदांग लई समाज अमबो फानबा होनबदा सरकार असिना ओजा अमदि मामा मापा खक्तदा इंथोकपुगी वाफम नटे माहिरु सिंगसु पांदम अमग लोइनना माहि तमदा पुनिंग संगदुना मटिक साबमी अममम ओननबा होनगदबनि हाइखे ओजा सिंगने पेरेंट सिंगने तौरगा अखोई इसा इशू सिंगसे अफबा इसा इशू ओरगदी अफबा इसा इशू ngakta puthokpa targadi akhoi gi society sigi bhaiga bidhata marai bakse masi akhoi gi society si masi afaba society ema oina na honabda parent ne oja sing ne masi gi khutta yes akhoi na parent sing na government na oja sing da loina ba responsibility thangjan ba aduga technical education ge Sri Benit Joshi na haibi ke badani afaba angang ama CMC hairabadi oja singi dedication chhatra singi commitment determination yaudragadi afaba anga ama sembada yamna lugani haidana thambi khibdu yamna achumbani Joint Committee on Inner Line Premises the Manipuna Housing Sathariba Assembly mi Famasida Yellow Mikanaba Bill passed Togudavini Haina Dabi Tobaga Luenana Ngasi Assembly Tamna Akan Makonjang Sangsingani Haina Lautokiba Amadi Housing Sathariba Nupa Police Constable Gi recommend rally si Pangtupa Yaroi Haina BJP na Dabi Togduna Ngasi Assembly da Thomjin Gani Haina Kangan Kibagi Matung Ina Manipur Sarkar na Akan ba Mawong da Section Thorang Lokat Kray Satkiba hing nongyai degi ngasi assembly mifam luidriba faba assembly complex degi kilometer amagi akoiba mafam singda curfew laukthokkiba loidena assembly tamna lakadaba lambi singda akan ba mawong da section tharang laukhatkrai curfew sina maram oiduna assembly complex de kilometer amagi akoiba da leideba mafam singda dukan thong hangna kide pass yaudaba miyoi sing lambi da chatpa police na thingki अमरोमदा कर्फ्यू की अथिंग बथुगाइदुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट के.एस. बाबानंदन लुसिंगदुना कुयाथोंग ट्रैफिक पॉइंट मयादा संगसिनख्रे मसिंग यामलबा बीजेपी की थौमी सिंह अदुना असेंबली तमना संगसिनब होनबदा पुलिस न थिंगबदगी मुकनब थोखी बीजेपी की थौमी सिंह न अमोटप सरकार फमथादो नहारो सिंह की पुंसी कल्लु हाइबन सिंह खलाव कया लाउखी मियाम अदु पुलिस न टियर गैस अमदी मोब बम सेल कया कापतुना तनखाइखी
थौदोक अदुदा बीजेपी की थौमी अनि सोक्टुना रिम्स हॉस्पिटल दा लाइकनखे सोलब सिंह अदुदी अहंथेम रोमेन वांगु साबल अमदी सगोलसेम बकिम चंद्र महाक्सु वांगु साबल दगिने अहंथेम रोमेन की मिथखा दा सोखी अदुगा सगोलसेम बकिम चंद्र गिना येत थंगबा खुनिंग दा सोखिबने सोलब म्यूजिक बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी एम निम्बस अमदी एन मंगीना लुसिंगुना यंगसिनखे अमरोमदा डीजीपी ओरंबा वाइजय कुमार नलुसिंगजुना ओरिपोक रोमदगी रिम्स ममांग फाउदुना बीजेपी ओरिपोक मंडल के कांगबु अमसु असेंबली तमना थोमजिलखि कांगबु अदु पुलिसना थांगमैबा लारेन हंजबा लेकायदा थिंगदुना हलनखि तुंगदा अमुक खन्ना थोमजिलपदगी थाव ग्राउंड मपादा अमुक खन्ना थतपदगी पुलिस का मुक्नबा थोखि बीजेपी खुराई मंडल अमसुंग बीजेपी लमलाई मंडल नसु असेंबली तमना थोमजिलपदा लमलोंग बाजार पुलिसना थिंगबदगी मखातना चलनखिद्रे मफम मजुदा बीजेपी के थौमिस सिंह लंबीदा फमजिनदुना प्रोटेस्ट तौखरे बीजेपी लमसांग मंडल अमदी सेंगमाई मंडलना असेंबली तमना थोमजिलपदा खुयातोंग पुखली अचौबा मपालदा मणिपुर पुलिस की मसिंग यानलबा पर्सनल सिंह थिंगमदगी मखाताना चलनखिद्रे मफम मजुदा बीजेपी के थौमिसना कांग्रेस सरकार मियाम के मायोक्ता लेबा सरकार ने डेप्यूटी सीएम मोरल ग्राउंड फम थादोकदबनी हाइबन सिंह खोलाव सिंह लाउखी बीजेपी के प्रेसिडेंट भवानंदना लुसिंग कांगबु अमना थांगमैबन मैस्नाम लेकायदगी असेंबली तमना लाकपदा पुलिसना थतुना चलनखिद्रे भवानंदना पाउमी सिंह दा फोंदोरपदा असेंबली मिफमगी दमकता कर्फ्यू थंबा हाइबसी अरुबा वाफमनि हाइखि नुंदांगजे कनागुमतना चेमु लाउतबा सीएम की साइटिंग जु केम हाइरक्तबा दगी मागी रिस्पांसिबल होइबा रिप्लाई अमा लाक्तबसिना खुजु तरंग चतना लेर हाइतारे अबुना ngasi gi amuka hana mabudi awakening oinana ba khina muta laksabani ado ngasi gi policy ju apina governor da tin na ba memorandum ma yaujiri memorandum da japisin jaramaga yaragadi ngasi gi constable lobagi thabak sigi matang da assembly de pukhalaga naina bi wai begi maroina dabi na assembly tong tong na curfew to wa si akoi ona taina ba por mane masi masiuna takpadi law and order si manipur da hojik aduki matik film soe film so puduna mana tawri basi film soe habidugi masana takcherabani aduna masi sarkar asi law and order phatre adigi chief minister da koi pau chu piragani aduga masi sarkar asi hojik leitawna pharabra na koi na khale नौना पुलिस कांस्टेबल लौबा यारोय हाइना डीपीसी दा माय पाखरबा मणिपुर पुलिस कांस्टेबल के मियोय सिंह अमदी बीजेपी ना दाबी चौदुना अकनबा खोंजंग संगसलिंगै चरकता पांगै दलेबा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ता अनोबा मणिपुर पुलिस कांस्टेबल लौनबगी दमकता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट परिंग नाइना सथरकले ngasi Sandel district ki oina physical efficiency test athaba aduda district asudagi lakpa naha kayana saruk yari JC ILPS na sangchilapa khongjagi manung sanangasi yellow mi kananaba bill assembly da pass togodabani haina thangmaiban muzi lerektagi assembly tamna sanana ba honabada police na tiar gas kaptuna tan khai khre mahiroi ama police na fajin khre hey अमरमदा JC ILPS की वुमेन्स विंग की कांगबुना येलोमी कन्गदबा बिल पास तौद्रिबा मखै असेंबली सेशन लुसिनबा यारोय हाइदुना कैसामपाता खोंसत अमा चतख्रे कैसामपा जंक्शन योरकपदा पुलिस का साउन मुक्नबा थोखि तुंगदा नुपी कांगबु अदुना बाजार समू मखोंगदगी बेटी रोड लमदा खोंसत अमागा लोइनना ILP बिल पास तौगदबनी हाइना खोलाव कया लाउदुना लाखि रुमहल ममांगदा पुलिस न मियाम अदु कंट्रोल तौखि ओजा सिंबु खोंग सोकना खुरुमदुना मखोइगी थौजालबदि मिनुंगसि नीबना हंदकी ओजा के निमित पालन तौबगी मपुंगोइबा थौरम ओहेनबियो हाइना कंगलेपाक स्टूडेंट एसोसिएशन KSA ना थादोरक चेरोल अमना खंगलक्रे पाउगी मरकता ना अतेन ब्रेक अमा Lengsin birao
Sarma Opticals BT Road Imphal special offer pijavaga loinana hawdokchare lens khaktumak laigadaba scheme. Scheme masi pambibasingna isagi mitka chanaba fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani. Khudong chabasi lawbiu Ngasimak lengsan birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. Miyam ki nuwairaba pausal mathangda domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham. Please contact 0999055302 or 098218194453. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, phu naba singba sinaba yarba, lipsam thukna puthok saba Oza. Masi awang nungpoki ahanba TMT bars industry ni. Industry asi 1993 ki December thada linkha chekibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang nungpoki ising shitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars semba sagar pa khudingmak aikhoi gi marup ne. Changi labor solar padagi producing aktaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngayaba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule bu changene sinabio. Atianma break amagi tungda makataba pau pizari. Manipur inland permit system chana hangadabani haina ngarang thawal sarangpata lamdamadom gi nupi kayana maira gi khongsa chatkre. Manipur sarkar na athuba matamda yellow missing kananaba bill pass tawduna chana hangadabani sarkar asin miyam gi kholau tasin nadana leiba yaroi haibana singba kholau kaya laukhi. Bisnupur district ki mafam kayada su ngarang numidang maira gi khongsa chatkhi. Bisnupur kaithel lagi hauraga forest gate fawa chalaba matungda amuk halaktuna Bisnupur police station fawa chatkhi. Maira gi khongsat aduda Manipur da inner line permit system chana hangadabani sarkar gi yana kiba wafam thabak ta onto haiba kholau kaya laukhi. Bisnupur district ki manung sanba saiton da sulam da madongi ima ebel singna Manipur da ILP chana hangadabani haina maira gi khongsat chatkhi. Moirang da sulam da madom ge nupi kayana numidang da maira ge khongsa chatuna Manipur da ILP chana hangadabani haina khongjang sangsinki. Wangkem kendra ge manung san leiba faudel mamang lekai asi fauduna ISTV line tingbuk nabagi honara pabu yaning dawa fongdoktuna semkiba JLC na yari pokti ge thawal fauduna saleba state highway da kaukiba ban ngasi dagi hokre. Miyamna lambi da tholak tuna achat aw sing thingba amadi ISTV post jungliba thabak adu lefen na honaki. Thawal commando ki team amadi amana yari po police ki miyo sing na khongjang sang sileba sing adu tiar gya sel sing kapna tankhai ki. All Manipur Madrasa Modernization Teachers Welfare Association gi makhada leba staff singi tolop lakdiba irul zohagi mamang da pitok piyo haina association asige president Muhammad Alauddin na babuprada leba Fazlur Rahim gi quarter da pangthoba pamu sing unabada fongdokre. Makata na haikibada matam kuina tolop pidana lakpana idul zuwa asi pangthoba ngamdabagi phiyomda leire. Matam sana tolop pidrabadi minority bu sarkar asina hantana yengbani haina lawgani haike. Jabani aduna lakadoriba maitai pangan singi khwaidigi chawba kumai idul zuha gi mangoinana oja sam jangkhai amadi staff sing amadi imung manungi laita laira singi yengaga hariba tolob asibu pithok pinaba ikai khumna jariba Manipur ki Chief Minister Honorable Chief Minister amadi Waqf Board ki phampubiriba Honorable Chairman hauji hauji Agriculture ki Minister oibiriba amadi Parliamentary Secretary oibiriba mai punomakpu aikhoigi All Manipur Madrasa Modernization Teacher Welfare Association ki maigaidagi hanna noluksari. Advisor Muhammad Riyazuddin na mani lenava singa atoba matamda tolo pithok piduna awaba tariba si kokhan biyo haike. Haijagre aikhoigi sotharaba minority committee sigi community sigi oja sing sigi khanbiraga hariba idul zuha gi tolo si matam sahana aikoi hariba festival sin nanana bagi damakta pibina nanaba.
Lok Janashakti Party Kumbi Kendra Committee na Sinduna Nomagi Oipa Political Conference ma 29/30 Cyril Mangzil Bazar Community Hall Pangchokre. Sakurpagi Mangal Fangdeba Yomthong Kuding da Sakurpagi Mangal Fanghalasi Haibigi Wakalunda Pangchokiba Thoramadu Party Gi Wangang Loi and Ibohol Pradhan L Inausa Yauna Tongan da Miui Kana Saruk Yaki. Kumbi Kendra da LJP ki Mirep Oina Songchokliba L Ibohol Meitena Kumbi Kendra Sida Prazamiyam Gi Machenga Luinana Sotaraba Lamdamasi Samgat Nabahonabada Mateng Pangbiu Haiki. Pradhan L Inausana Kumbi Kendra Kanana Bohonabada and Ibohalbu Miyam Gimihut Ohen Bahibasi Tangai Fadi Haiki. Upopi Lambi Semiki Matanga Sad Kungamanga Line Department Ki Yam Senpam Tabak Sudana Lautoki Basigi Matanga Sengdorakli Bawarolasi Arta Yauta Wafam Ni Haina BJP Bisnapur Mandana Sinduna Ningtau Kongda Leba BJP Ki Office of Pangtopa Pamising Unabada Party Ki Vice President Warangtem Rajana Haikray. Sengdoraliba Warolasi Matanga Line Department Ki Miyu Singna Laktuna Asum Aran Kangmina Naba Taba Paika Trabadi Line Department Ki Tabakta Kongjang Sangshin Gani Haiki. Committee Yamana Lamdam Masida Mangri Senpam Masi Tigat Pidana Miamadugi Ipanabo Hona Bibagi Mahutab Season Agriblana Season Agribasi that's protection people in a Toga Leba Loinana put Aniga Makai Wang Singling Tawi Hibomapam I see a department Chatpiraga Masi inquiry Tobio Karigumba Masi Atu Matamda Equina inquiry Tobidra department Matak Koizu party side to get convey Kongjang Changsilakan. Pau Gimi from Madu Saruk Yakiba Upopi the gaining Tozam Ibohal na Haikibada Lambi Ashida fit Ani Makai Tana Nung Takre Hadiba Asi around the Wafam ni Haiki. Semai Kendri Manusa na Leba Kanto Makalekai the Nauna Saba Community Hall Ama MLA Devendra na Sanga Kre. Youth Development Club Kanto na Sinduna Pangto Bataram Aduda Kanto Gihanigi Pradhan NZ Itobi Ward Member NZ Toibi Yauna Tongan Ba Miui Kana Saruk Yaki. Taramuka Mari Lenana Miyam get Tabak Tobani Haiba Ayang Bam Okena Ngasi Sangari Hall Asi Isa Gini Kana Season Nabio Community Hall Asi Pradhan Itobina Saba Horam Labamatung Hanigi MLA Barazau Namaka Satana Saki Madugi Matung the Amukana Hosik MLA Oriba Devendra na Asang Wasanman Putokuna Saba Lusin Kibani Haiki. City Mina Punyam Sing the Bayadaba Equity Yan Prajaki the Murika Agumba Makuru Chamber Praja putting over the City. Swas Barut Mission Ge Sarukama Oina Bisnupur Municipal na Konba Watalaga Nitroibu Luna Nana Tamnaba Pandam Galwena Nangasi Bisnupur Municipal na Sinduna Bisnupur Kaitel Ge Amonakai Sing Sengdokre Lamtu Sengdokpa Adu the Municipal Council Ge CR% L Maniyama Ate Member Sing Bisnupur Police Ge OC Risike Saramayaw na Miyu Kana Saruk Yaki CR% Maniyama na Councilor Sigi Manung the Leba Masagi Senatory Latin Laitriba Miyu Sing na Open Defecation Free Ge Pausel Piki. Ngarang ayupung tarom taba matamda kwata biles degi kwata kunok taba lambi da bom amaleram le hairi bom adu mafam adu da kanana thamlamano haiba chapsab khangma ngamdri mari lena wasingna yengsin kre hairi RSS ke guru dakina bhagavan doza ki tharam ngasi thambal khong saba lekai community hall da BJP Manipur Pradesh ki state executive member nahakpam Indrajit na sinduna pangthokre tharam adu da RSS Manipur state ki organization secretary MM Asoken Amadi Z Tombi Salam Saruk Yaki Taramuka Mari Lenana Kendra Osigi Ahal Sahum Lomda Kodol Pot Piduni Kai Kumnabu Utki MM Asoken na Fongdo Kibada Miyobana Hingmada Kari Samagi Haibusi Kanbasangi Haiki Handakta Rio da Pangto Kiba Rio Olympics game da India ge Nupi hockey team gi captain Oikebe Pokrambam Susilabu Okpagi Tharam Thangmai Banda Leba Gurukul School da Pangto Kre
All Thangwaiban Veteran Football Association Sinuna Pangtokiba Thoramasida, Association Nasigi Advisor T.S. Nodiasan, President N.Z. Brazikumar, Amasung DM College of Commerce Principal Dr. T.S. Ibomsa Saramana, Maru Eba Mitulan Singh Oina Sarup Yaki. Wangang Kiba Singna Fangdo Nakibada, Lambda Masidagi, How Kiba Sana Rusingna, Malim Gitakta Pangtokpa Masana Singda Sarup Yava Ngamna Bohonabada, Miyamna, Pangal Tona Pibatangai Fadi Haina Fangdo Naki. Loisilakpada Marueba Pau Amukhana. Afaba Samasama Ohena Bohonabada, Mama Mapa Amadi Oza Singna, Mairu Simumatic Savami Amamam Ohena Bohonabada, Saurba Taudang Lay Haina, Si Minister of Ibobina High Trade. Amadi BJP na curfew Tugaiduna, Kongjang Sangsimbada, Mioi Ani, Soktuna like a Nakre. Miyang tabi di ba po na magpuamok kahanap kulam zari.